ubwata litimo. Ose no onjo, mutaonjo. Royo itire ngabi. Vamos tebina. Royo. Kuchakira mutinyo gocha. Royo bago chikorora. Monyoro. Murai twale koriya. Ndero twa monyoro. Murai ndoche na isaine. Ndero twa monyoro. Murai twale koriya. Ndero twa monyoro. Murai gaki na isaine. Ndero twa monyoro. Murai nale kieni kiaye. Ndero twa monyoro. Kene musa korigereja. Ndero twa monyoro. Kamito enjera gutara. Ndero twa monyoro. Murai nero gote bwata. Ndero twa monyoro. Kamito tagenda ngora ngora. Ndero twa monyoro. Kene twa tile duoika. Ndero twa monyoro. Murai twale koriya. Ndero twa monyoro. Murai twale koriya. Ndero twa monyoro. Ndero twa monyoro. Ndangalero kuna vale mangae mwana bwengu kakatebyo mwana bwembe mangae nombe nyete ngabaito. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwana mwanchu moriri on Ndizi TV andonsia soberete na nimambingi atokonyana sembe wanena somoroberio bwensakia ritiko ria Jumanne andonsia soberete tokwera bagedi abana ko kwariganikia ndege komyoso ime yomuroberio nene ritiko goro Antoine tokotebana bono ritiko ria Jumanne tarehe 3 tutakuwa watatu mambo ni matatu Joshua utanero sense mirire studio na ande twasoire ma somoroberio bwensakia ritiko ria Jumanne nyasa twanjena twasoire asomoroberio asemambi yabone tukwarira kandi kumyoso ime yomoroberio tujaka manae mpaka omweri obono ritiko lero tinije bieka nande twatethana bono titikora abainje bieka ekiagera oibono romoroberio bugosera ritiko riago sibugosega ritiko riago asemambi yabone bona botambe nje mama edengoro ku Brighton Makori. Nanjeni gonkoro kwa Dorcas Kemuma oitogo chikobato gosanganere korwa chinse chi12 paka chinsa chirisatu asigo to basagosuka na bone igase asito chichaka to chaka na kumatenya sawa na ngambia mono otoikiri tukiri ko twanjire twarorire tarika waida to goikatwarora na bogo ikaera kinonyo ogo ikore na maumivu amange oikonyo to igwetibuya abande mbali kunyara goikabago tara lakini ntuto ikirege iga nande ndoche nkagerete mbuya mwensi morega wase motorigereti koru igo to basagosuka na mangi to baganeretie nabo igo ayara beteka okoleka ikorugoro gocha bwaki paka boniga na mange asigo to basagosuka tigato nyaye gosanga ndoche ngari tukore igoro nabo twarocho mongi na bwe county oyunere Doris Donya ka utare chinsamo chiri chabo sauti mogirango mate asade kunyara kunya gosego chakyo gukunywa kwebisima igone gento ekiyasa na twarorire se county ya Kisii astabonto gochikunyara kurigeria asobo imemono Biasano manjumoriria on Ndizi TV bono ni mambingi twagotebiri asinjira yabendo gwariani osoime yumuroberio andonsi asoberede goboka bono soime yumuroberio inde tujaka monae na ntukura mona nyoro na no tori team Jones ni mede team chini ya maji tinya bana kosa team following na team chini ya maji kabisa na team diaspora no more kwa sinji ya maiko tukubadi na bono soime yumuroberio moko rangirina bono kwa siori mambia boniga tuma ujumbe yao bali barasense ya online Facebook tonyole Ndizi TV News digital boyasa bale asensemeli ya YouTube utatutumia ujumbe yako abo asensemeli ya YouTube utachat huko Ndizi TV News boygo simiyere gorabu namba nere gorabu manjumori ase screen ya gorabu ine utotomera ujumbe yao asemambi ya abone ototenga kikwa bokire na kiroberetiri tukuri yao asemambi ya abone matarira isara urandori kasi atebire kuika emambi ya abone nyasaye ekera mpare basemerete ko burende mparaika igonya sae nero toireri tukeriga ria Jumanne nyori tuka Jumanne botambe to bwata mangana afya
tukikora gense ya maneno swalia tutakuwa tumefika sense media afya indi tuchikorana na kiire kwene turagutura bono mete Dorcas tura mwanchumurire on this TV araboka asoime yumuroberio ekiagera nerogeri na tosoema tumuture aboke teturo itanga kabisa tura mutura andonse asobe abe baberde kwa constituency cheito 19 yone tutebete 13 tutebete county ya Kisii ne county ya Nyamira kabisa mwancho moteri asando sioberete igabon to chakeri tuko iri tunyare gukora imirimo kiagera rituko rigia maine rikorekana ekimambia otabogeti mambi tukunyara gukora gasi chiri chonsi obangete paka rituko ria oriere igombu ya kuboka mambia kwebanga boikiranu na gochaka emirimo negentikia sana ase obugima bwao miremende yose gukora mwancho murigereria emiremende yonse okorara neba no kogenda mugondo neba no gorisi chiombe eyu nemirimo ase igoto basa gotenga bono njia ya kwenda mugondo tikambuke saine nonyale gotabukirite ngo tokonyara ase igonire buya tuboke twensi tochaka sobwamo nane na sensemo yensakia ntochiko batoko gotebia amangi gosito kukumanya amange igoto basa gosuka tigato chakeri tuko nabo igondengeti kwabokiro nabo taraboka bori mugusi mbare bataraboka kegana toko batura bono mabto bateina bono mugusi ne getingiye kingai andori yobondi wagachimbura kigotoswa mwae igagito tena bono boka otugutobora anketi osoime yomurube nando nyoro no muruberi obwensa kyamangana na atatu mambo ni matatu kukuentertain kukuinform na kukueducate sisi ntobwati mangana ande ali murai bwensa akora de mambo ni matatu na sisi de matatu lakini ntwe egasito no kueducate okuinform na okomanyi senjera ya abene tukwenda igoro atugujui kabisa kana kitotena asumuruberi bwensakia mbiyamano kabisa nandi tukwatikira baikira sense meri ya Facebook you like you comment and you share mwete bonense ya miamo kiria chira sense mo ya digital igobone koro ikira sense me mitandao you like you comment and you share ina seme ya Facebook odonyora na Ndizi TV News Digital indi kwatu bwatia semero video yeito ya abonnement bigando onsi asoberete tumekaribisha ndani ya show kubwa sana Eastern Central Africa nere yo komete show teyo erare ngani wensakia nemete bina botambe to buna entundori kobwatia ndori okora na michinde yokora emechene nera akora na tokora ebara akora na tokora igobono Dorcas watu wanasema ya kwamba tuchape kazi kwa bidii kabisa kiarene on this TV bansumausi kama ina kilima negasinto betogo chitoko kokorani ya umukia ikatobe ko umukia kindi gasho kora omwancho muri gikokoro no umukia neba mugondo neba negeticha otaburugeti no umukia ikinge ko bageticha kia asigo mwancho muri gereria tema kabisa kobeko umukia asikindi gyonsyo okora igonto chikorigereria amangana yetu kori arero igoro yobo chenugo se afya yaitu asomubere afya somubere negintu gitekia mono igoto basa komocha mogeni ito ngoikare tosanga sobwamo atumanye atosemye na nene ngakito bante kwerinda kurasa marire igo na koire nga to basa komocha na koire nga program baboteba to mocha ikikaga chinsa yemone nusu to basa komocha nabo igonto chiko kumanya ngikira se ensemo ya mangaseti to basa ko sukaya na kwa kune remote ito kuna na kwa be kandizi obno bobwansu bomogusi nane na so moro Ensakia to basa gotenga bono oja ko yumba meta ntombale ba ko yumba baro ba ko yumba patamanyeti ago chencho be ko Ndizi TV bikaransa togosemya na tukumanye kabisa sana kwa majumuna Dorcas ya watebiri na ikifika saa 1:30 kiweka saa 1:30 daktari ngoikara se studio kurwa se meri ya Tenacious hapo center ngoikara se studio igane watu ikora to semi goro ya mangana yobo chenu litukira jumaina botambe tunaongeleanga mangana yobo chenu nyura na ekarore omonto na afya igona liuro motenengu health is wealth not wealth which is health maiteka robwa tamale kiri koigwete bobe igotori monto complete lakini ebena nigo orebuya ore afya obwate afya erengia no tatuara nibo igo no ro motinengu kiafya igo na kitotana credit kuria chumaina botambe tunakuanga na afya tuakwana kabisa biyemana asibarwendelete kutobwatia asemambe yabona sesemo yemitandao
asensemo ya TV yao nyombabu utambuka tena tukunyara kubuguri TV yao ekero bono ya ikire jinse jo kwandike wakiona kidogo tena waso asensemo ya online watu bwadia Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook boy asensemo ya YouTube watu bwadia Ndizi TV News mbare ba uto tweet @Ndizi TV News ende tuasuka go chibo sekerengel kiao karogyo tome kerondo ja barba nyo tena karibu sana Dorcas asema mbi yaboniga bono Ensakia imekuwa complete kerobontore amaigata tu nyocho shouta nero rasense mini studio kwene kuna mariogine chibi chago cheire asenjera yaben elio giriko kea bicha kego cha bobabu in Joshua lakini Joshua ni maidena kazi yake ni safi kabisa kazi yake ngia kabisa kwene kuna mariogi bintu bya gocheire Beyonce maridadi Dorika ama tunasemaje umede uneliga moina alio kwenda kina neheraruo na beko bako Joshua na beko to berako na beko bako abantu mategera amurigere to kunyago to otorunyora kunya Joshua tayo na kitoko nya to kumatengambu ya mona tiganya kobororo ngochiko rigere ya sense media mtandao ndo changa amashabike itokegima abeire kagoswa lochinya moya Nyamwea gote asubuhi njema asante kwa Mungu ametuamsha watoto wangu naamsha watoto wangu mama Helen ya Koyo my husband Edwin niko ndani hadi mwisho kabisa hiyo Nyamwea mora watenga nwali meyo morobiro kegima matanyo omondo awatenga tomuchiesere evangelikiriki Kolinderero lero teraika ugwatwire motwe banduraika bado na nataka na Dorcas acha watu tume SMS kwanza sijajabo ndio tukisoma tusome pamoja bana turabali baga Dorcas watume SMS kabisa bara tumaje SMS wetera sesemi chira ijora kabisa tujiroje mwanju morera lakini ngo gisoma tore baadaye nuna naomba nyimbo siku ya leo by the way leo ni siku ya afya abana utakiro tutebina kimarerie kubweniwa ngakyote kumanya matera tutige matera ni jituko yechuma sio kama ni Victor Mondo lakini tutasoma SMS zenu baadaye tore bali mwaso ile meyumoro chitome kabisa jijole ngo gisoma tore asemambi ya aboni kera Dorcas karongo gisoma tore amana manga ndate kokorekana since twekone tutaraikalia mete ntubwate asense meri ayebiro tukorate antobina team ya omotinyo yikomi meterero twasoro omotinyo yikomi tutete matukama gasana by the way tukoro omwaka o 2020 nabranyo tore banga duwe bange tibuya go sim tuwate gukora mbikiranetie hari ko babuya bwe bange metinye tikarte mesinini onyore na kwebangire ina tukire ororende diri na gote na bono oikotwara self discipline Wisigo tuara self discipline inga kiosko jibuzi ngabate ya ndo goralina iguru yengo ko Dorcas ngo kigo tuara discipline yo kenyane ye ngate ko ya bekira magena ya minimize gotaraga go chiaria yande yare mereri mpaka ya 21 days era detaria Ngate monto ne ibono self discipline okobwatia engoko lakini nade monta bune engoko lakini abwati maigiri narara akobwati kurwa sengoko ebono ekero motinyo tutete kura kwana goro self discipline self discipline ye Dorcas mtote mwanju modelia ayebirona goika omanya na self discipline ngakyo gachano nini bo yao meto motinyo Mutinyo era abantu mbaso atokonyore nibo abantu banyore nibo naro taragacha naro tumikire nandeche naro tumikire cheri bono nataka zebiro ase bono mambia totebanina ngakyo gukora self discipline no naso kugacha enibo yao bono motinyo yuga abantu kujaka bare kuri bonus kwaga jiroro jecha yao chikiro kwaga chirange metienyi etatu metienyango mwako mugima by the way lakini utatu wa self discipline abo kwa uchibeserero maro banchi ando bwate bose igona simambi yabone ko manchumuria sensemo yebiro etoko semanna tema go twara self discipline asoko tumeke nibo yago buya umete bono Dorcas no manchumuria bono liyo konyora basani abange unajua mbali bako manyano motinyo moti bamanyana bono Joshua amepata kakitu bale tunapata kakitu Dorcas amepata kakitu kama konyora basani bara abange chisimi chitalikuwa chigoja chinyingi ikobono utatu watu call self discipline asoko erobe no na asenibo yao my friend toko nyora bintu bia none stock yao togo twaro mete no self discipline to kwana bono omondo na bona nyona nonyengo gonya bantu ko kabesa baro maide kare bintu bibore de jitu baje badena ngonye skali ngonye sabuni ngonye omonyo ngonye ngintu gete nichengo ajibes lakini bono mete kare jibes ya beire mondo tawa self discipline ujira ndo kabesa mwache mima likakora aja ara kanoe ye toro de bana uikoto self discipline no henga kyoko okuga jenibo yao
ingakyo kunyerenda ekiagara ojibosio ochumine kongete sana oroje na uikomanyena bona oja semoroberi ya itondo turangeria abantu batutenga kumondo akugaja no enebese yae ekero kwanyorire eribweyam irengo takire kori ogwakero mobera sana kabisa Dorcas kwanyorire buren kero kwanyorire eriburengo takire kori nandi ngo takire kwa chukora okay ekero kwanyorire guseneribu umuntu rabantu kumenya mbwantu kugacha bese giti iritangani okoragacha kwa makonyara kubange chigwatigeire toriko ba kutumeka kwa manya kugacha ya yokora savings irege yogo gacha otebe ukwate gose kwa iru edibu ekoringana mahitaji obwata na kugacha 200 200 yene ya 200 ya mambi alafu umete no egwiri bukumi kwa eto mete kugacha tokonyara akini umuntu rara kwa egwiri anyebange 200 ye ngache mbeke kiganche kyane mbura na berantu ire mama mbwate 200 ngole sukari none nusu ekiro ngole tinyanya ngole chumbi nyumba ngole nabo obo futa none bo biga obo pimwaye okoye okole budget ya kego tuga rindora ora save owo save na kugotangani tonte ngati endo supermarket sai na ba maisa ukuganga yonyo ko imokirie sabuni Joshua uta yoroje na korengana nde ngora save just kwa irweribu ire ngora save mwanjumuriria turatware karje yako save ebe ndombe kongete sana mete tikatutware self discipline ega tutate ko teba ni bono mambi mwanjumuriria sumuroberi bwensakia aneria se ayebiro nina uikote mekugacha kirige kutwara self discipline tokonyo chibese ayebono kwaje borori bigwakora kwanyora nankwe uno ne chibese gete ani kono li utwara abasani abange watwara abasani mengo watwara abasani gete igento tutebena omutinyo yo uikotware kwa tuikora self discipline none ukugajeni igonto tetena obwe oiro mufano bwengo engo kire discipline sana ekolemereri yabe kamagena yararira beko amagena more than 20 nanda beko egwakisha na yanya alire 11 nandi to tebana nandi ose yakubionzi pedra beko chance nandi yakubionzi lakini nendo cha msingi to tebana mambigina tema ko ba self discipline hando mnane akioko maintain eniberi obwati yobo gimaboro Brighton ngo kekere yakubiri magina atari go chiyaku moyo atenga bono nja kubitika kwa moyo kabisa tebeka nandi ya gochere yawe lakini gora apando ni era aya kero yakura 21 days kuna igenaria bari iri konguri taturagiwa ngo apando ni yalitiga okobano nabengo mochando ogo experience nyo ogo otaringa ogo kwa moyo oiko genderere na kigo cha yande achakire kubikira igomano mwanjumire toko segeta semambi yaboni gasomorore bwenzakina to kumoyo atwara self discipline no na senibo yao igo ase enibo yao kabisa onyegaje meda antu bali ba gento keko gajingeri montaro chebese wa kweregerero motinyo mogi magose kwa korire wose kwa jiro meta mantu bali ngorora ba kora no ni gasi ngo ande otero kora gasi ngo by the way lakini oba monto naro ganyerete mosera ibu mete naro era ganyerete ebese yo muntu anaro tamugorete kienda de na mosinto nyarebe akwerora abono Jose Joshua na so tari ga bantu so bange ose president ka so bange Dorcas anyore gas mono akwerora tari ga banta ya manyano muntu yega sia kwa nengo una abantu baito mbare bakuruasia diaspora bakurujinsi jamai wanafanya kazi kubwa sana nando meta abantu bina bakuru bale sisi ya maiko barigirie bese bagutumira chibese bagutena bono torigerio boremo gositu agajire nyomba get omuntu makwa agajire umuntu nyomba itatu hani nyomba get the Dorcas nyomba get tembe bono no ekara kari gono na America goja ande bono betan hariko nyano moirio imesana nanta maitine ino kugacheni bo igatu self discipline kugacheni manyano eno yo ogotumire nibe onyerigiri otemire kubuka mambi onyerigiri ayebono nigo ikaraste ogoterigyo bore mbose okwanyoro umuntu na nomatino no muntu kokona ari gari ya muchandire erabona atete kokoya na echikugo cyane airuserio mozio ogenda okoa okungaina none no bol mama ete bo asa igatabwati mbori productive tabwati kende no security teyo no to kunyara access no school lakini ayo kongaina ngaki kaiga tarige tare ikina saga yoko limendagire kwa lakini mubali bakali chinsa chesu komba maete
kwanyora kuba kuko yigo igana kitote bana tikatobe self discipline na wana ase bintu bitu no nekaro kwa iruote ne nerase kabe self discipline dio dena na ebono ona wajiro tete kuri bintu bya banyene okole ayuna yebiro mwanchu muri ase mambe yaboniga atote bana tikatobe self discipline na hande to kole na nkirikeke we end month epona singoje we bone epona singoje abaga kabande komenta bale abasubati abasubati ngori bale nibo yabaga kabakole kimete somo subati ere emosubati ere okoli epona sinere na menta bagaka timanyete lakini bale na bagaka na bagaka achomo konyi bo murai wense rigatiga shawa atayetenga mwako oyo nengi yabaracha angaki watavuna vizuri digesa lori asebe sajo gole ese bonasi igo bona abantu bande basakira gusari kisuro metenyo chinka murembo so ire kubura siga abantu basoire kuburukana ase chinka ko kero muntu naganyerete beseyo kero muntu naganyerete usanga na ego chuguchande mwari bumutinyi bono amangana kana achaburukana lakini itali ya self discipline ya bese ko yachire tema na kyo kubanga mwao tema na kyo kwebanga ya munyene na abantu bali babwata abana aboko tema na kyo go sebiri abana abao nande kubayire sukuru anene biasa mete kurubono mpaka January ngarere lakini na moko tema ko gachebese abantu to twara basani abange bano tete kuri nibo yao igotika to tebira einero self discipline ase emambia yaboni ayo na yebiro senseme bono teto ngo kweretera senseme ndito someje SMS Jumanne rero Makori chitome wetera se nambe yira seskine ya 0792192834 ine namba ite studio semambe yaboniga abo igontora sensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sensemo ya YouTube na bao tonyora Ndizi TV News igo inere muroberi bwensa kabisa ajosho neri gali to mo inali akone kona moyo gine chibicha go chire asenjira yabene ekatore ka sensemo ya SMS na magare dokorekana imenesko ya Gusii eturaja kire county ya 045 ine county ya Kisii etumaye kwenda se county ya Nyamira atujikorra abera 3 ese county ya Kisii umugabana we county ya Kisii nere Simba uzepauro Simbarati na robereti ko chikuru address ali ase assembly ngo cyari ko addressing at the state of the Kisii county meroberiki abekire eli yakorire nande meroberiki abegete go cyasa matuko alibosyo aye koranga naye buno mwanju muri we county ya Kisii na kioroje emeroberi serikali yakorire ango mwako yomo gavana Simba bairo bisi nabadeni bandi nga kioroje magendo naro uzebado yakara chikuru state of the nation the state of the county by the way atatoa ujumbe wake aliasi assembly tukirare kwa Kenya usaba Gusii mpaka nyerete nga kyo gavana aporo Simba ya chukuru statement ya itukulia rero aliasa magajo yebunge itukulia rero na to kurigeria ase egeke kyo rai we county abeira ase asoborai amanga aberika okorekana moroche emoburu emevutano guchana guchya abakoriye gasi bali bataba embeo batayo na ngane inachi kunyukwanira igo mwancho murigeria to basa gusuka etema ko tubwatia asa mangana to gantu ko ukuyekera na ko yeiga ensa ya mono yanyo chinsa ensa ya maragoba no nyanyore asichire yo boikiranu boigo sa chinsa sana na ibiri chamugaso boikunya nyore na to kurigeria mo swati bi county na nabate bya bwatangani tarairi anajituma anajituma nagasa inigo kore meroberi au se amagendero achinsemo au utemale goikasana abasubati kusaba nyina abantu bonsi nyare ko barigereria se ekiwanga kinene nanene buna boni gase meti abantu ngaki imureyeri nino imure nyinge asomo cyo Gusii use ensengima ya Kenya nikagire go chaka go tumutinyo yiga usomutinyo gati igo nabatete ngaki tema gotumeka chinga kiechiga usimike mite mete na kirege na mete nere kugere mbura ya tukusiga igetari kubutoka ne mete nere yani nere tutebo ekore no nembe ingia ensafi to kweyana igo na tebetebo igo na chikogendera ko sime ko yani ko beke ko kunye bisima chinsemo au na chakiti ko rwali chinsemo chirichata baka igoro twaroche igo amagendero na mange bo iga abantu mbase metigunga ki bari chinsemo chirinse chimo yani chire inense meta asenalira bari inense embure gotuga kwanyora motengecho gosamara banyukire asinga kejiga tewate mengo kogenda asai mukirite iguru banganye
aruchinsemo chiri chance para genda asai mukiriti gole mbulego kya abakonya bakuirana lakini kibono ngobori ndabo ase ari se ngobori ndabo ngobonda se antu bakunganya gocha lakini ase county ya Kisii mugabana mna twate yango rware the address murikito ndemo Steven na abantu kumucho ntori badabadaye ino are standby aje tumanyi mapema baba tumanyi simiro brito ne tabako chibosiali ngo tumanyi bane na ali agendrede ringarite nabo turairukie ya mase ya mokorwa semeyo ya Kisii County Assembly wa Ndizi TV ndemo ngagirite manager ngo tutakuwa tunapeperusa moja kwa moja igotari rasimo ikasensemo ya Kisii Assembly aliyo maingi kegendrede yo kabe nyumba mwao kiagera au tune au stay in unakokoswa sinema mitandao tutapeperusa moja kwa moja kutoka Kisii Assembly alitotemna reagenda lekero mugaba nago tebana haya orosiri chinyagitari obekiriga ayuni goko yanyore yemase yemo kurwa Ndizi TV gekoraga chinza jiribago jaka ebono kabe standby ande kabase TV yao tosuka igonde mo Steven nabandi no barali bamekita kambi ngaite bano ndemo Steven bwana tari yanga ko wake basi kabisa ene kibona amefaa tai na kuhakikisha kwamba maneno atabeberusa kurwalia asenjira kabisa ndemo bwana gonyiwe the bad na bago ndenga ngakimwero beretie ne team babo sultan babe spawn na kimwero bereti kabisa kwenda kibona tumebeberusa maneno moja kwa moja kurwasi county ya Kisii alia Kisii County Assembly ya Keromo Gavana au jikoru address ya Kisii County state of Kisii County go tutabeberusa moja kwa moja umugumene buna Dorcas ya tebire anda kubike merobeli au county ya Kisii egosira emerobeli au eli yekyo eli kurwasi nkafu nimero beriende ya charity eliabegete asiko ili tukureo nalinga tabaka nalinga magena nalinga alia masimba asoko cha kebisima abo obokunyi bebisima asense merie igobo yo nere merobelio emiyaga ndata gukora ase county ya Kisii nere dolis donya toto ndata kobeka abwate nabantu banganye gocha se bitunu gayanto bakunganya gochi usi nirina endo maitena amajingo charaja lakini ndingo tena dubade disaster management. Disaster management inebwa the chibese chizita giriko konya abantu bunaba emetote imuntu nanganyu tara mwachibese nabeko bako bona county to disaster management nabatakire baligerina abantu anga itokora abanganyi gochi bakano ni school paro na kibako menya babororo bakembura kinende nalo jina ndwetamen wetamani monto yubwerire na hata yadena no heba hata tembura netu nyinge nabokora nabera ne nabera abe magoro matambira kinande nabokora nabera kanyeka abatebe de gono dinde agatena ngakirinde kinande county jabe rijibes ngene batoka nyitoro una bono yagusa ntoko mausinetu enyingi na kituganyirite na arene okwibanga nokuya ntoganya umetasi na toganya onyore mbure ya turo mete muna tuntuna retembura mete abantu bandi chinse chinde chirocho eba kumeti mbure yugochugocha lakini tunto nalete igone ire buyo bwebange konye kumaite nga ekire mbura ya tura matukabera tato mufururizo mwaongo sokera amaje otemena kyoko ogotiche meboijo gosinga kyoko rwasabo ne ekina kyekenene ale gotema kukwanira na nene serikali ya county ya Kisii na wakwana na mainenga chibesa chire chikobekwa ase do the disaster management disaster management abwante korigereria nene chinsemo chiri chikunyara chirakonyu asiboni bainde baraba tanki yaya na bonchu skulu chiche chisieko ono rinde ite kunyarika na nchugocha ose nchugocha none chikanisa chirirugura igone serikali ye county ya Kisii negende ndengine ne bwatu moroberio kona yone serikali ye county ya Kisii ne serikali ne bakubadrena baine kina nararia korekana asense meyo konya bande kero embrera tu nyinge bena tukagerete we are expecting ne tu nyinge lakini sawa maide neto stegotwa lakini sisi ndu eto kubanga wono twenda se county Nyamira ekerabe MCB county Nyamira baro beretu gotware gikaro kya bene ase tukurira lero erigo kwanira engana ya begetwe bosibwe bunge iyo ochikumwaka waka isiko mugabana we county iyo Amos Kimomi Nyaribo itukurira rasa mangana maya ntwaroche abantu bagoteana yaya tigabaikaranse baigwane tigabarore na kibako bekemerobelio baigwane lakini ndaba MCB bagoteana bado wao wamejikaza na amparigo suka egento kiribarengereti imparigo nyegero egento kiribarengereti na kibacho chikokora ase ensemeyo ya Nyamira ekengel kya bado ngakya roje to jantu bako majana yaya ba MCB bado na mbara babegede liberera bado na barabo mbara ikirania kende gyonze mbara akora na barabo na bamenyi be county ya Nyamira bari go kwan bono timedina governor
bagi badena leo igitakuwa moto kikaugo bachi kudiscuss ya mangana yo elitukulia lero Dorcas naroche komenta nayo naroche abarai kuruchinse au chikanisa abarai bechi tureti chaba Gusii bagotema ko kwate yumo governors kiba kwanira ne Gusii nona BMCA bairense barakora magenderero asi county igo situkulia ntu chikumanya ngaki bagukwanira na lero bachiko iranse ose bado na baba tingite ngaki bachiko mwaka isiko igo nerebuya obwati amangana yonsi to kwaregana tese ayo aguchikwali tukulia lero to basa gusuka tunya kumanya ngaki amaene mbaye tebakaigwana okobana barako chinkwano mali onyore baigwana nire nonyara basa agina misimbare serious sana bade na kabachi kwendra lakini au mwe bago procedure nere kubati kuneri chiko itukonerita nade procedure nere kubati kurusimu gavana nade bade tuona na ba komojani ba gokea wekatobona igone chibesa baga neti babona kiki tote tukochikumanya na kiki tukoliana ki amaene ngochi baleko ba kweta sema tema yuba mubekirete mutu osengo ngoenda araba kwane matinga ya maene narolira amagoso naya tiango monge libaga nchigotema kwerekebisha igo mwancho murigeria na mange asitukuria na mangoro chomo governor wa county ya Kisii ngocha gukwanira aba menye be county ya Kisii napo igasi toko sese county yetu ya Nyamira na around turochinga ki mu governor na gavana litukuria lengo chago kuikirana na barabu nabo naba MC basange kwanye mba kuigwana chinkwano ntochikuba manyanga ki ono bachi bayirire motwa ono mete kurwa gose motu bagochi ebono rero bagochi bagwane emotion yeyo bachikorana kibagosko jibosyo ase konte Nyamira to ekerengel kiao bali Nyamira nanga kioroje waendelee mbele bakumugavana isiko osena kioroje se county ya Kisii na boroje na inkioroje na gavana takiri address gavana Barosi baratiri tukura inkioroje otakete akwanire mono nanga expect kurwa seseme erode ase county Nyamira ekiama gia United Progressive Alliance UBA ekyo kiacho ekyo yarenge egari yali basoerete obisi iwanya bawe distance namangana yuagendrete ase county ya Nyamira kubatikana ne statement yatumetugoja sinyomba choboralia korwa se ekiamekyo anene koro yatumetwe na secretary general nere onalebo chako bagaka barongo nande ure MC bwigodi ya Masike West nande nere deputy speaker we county ya Kisii lakini nero secretary general bwe kiama gia upa Gusii United Progressive Alliance kazi haki esirogani yabe tena kazi ni haki badebro na ondebwensi omwemusie olio chore tugwetera ase kiamekyo isiko bano are agosuguma omuswada boko mwaka nyalibo isiko igona benka ochire maminja ose igo ochire maminja ne kiamekyo Kolengana baba the communication part position on the motion for removal for office of His Excellency the governor by impeachment. Baroba kolengana neri ukerio yatumetugochi se chinyomba chobaralia baroba debe na haya kolengana na kolengana na article 451 ya UBA ose constitution ya UBA metegire kiamange bwate katiba yae badana mbobe sana omondore party yo na ande go segeta omuswada bwoko morusyo bisi omurayoli ochore tuni kiamekyo metegire county ya Nyamira UBA nere majority nero bwata abantu abange anaba chore tu abange mugavana no UBA aba musiembara ali bachore tu na UBA bono batebruna omonto yora ende maminja yekiamekyo abata kira aikase discipline committee yekiamekyo okay tienda bori Brighton konye oyo mubo bwekiamekyo piego se nonyera abwaba umsie barorira maene mugavano itonare tari gukora imirimo na tutagete usubuna serikali aba menye be county Nyamira batagete na batemire go bekachi kwano ndi kuganya namagana ayo abo nyuma batare kase bunge mbaro chimatunda igombo beko lakini mbarangire mira ko ikabono mbarangire dialogue mbarangire okugayana kolengana ne jingwana njirina mugavana na abandi bawo mugavana majidi go sirili nganeye akaraba MC bataka go siori nganeyo sibata ko ijaki lakini kolengana ne liukeri ya UPA maminja kwenda maminja yekiama
bunda mete provision chiroro machiko naro ikiama gikubwati mete bono nyaribo nigare kurwasi ikiama kya UBA nekero korakana kore UBA gosomwe msio jona UBA koko sukuma ringaneri igogwachire maminja ne ikiama korengana neri ukeria batu kuturi tukiregoro ojesi jomba jia oburaria ikobono baba tebirina babe maiso ane bari bajori kurwasi ikiama kya UBA entubwate nyambega gisesa kinyambega gisesa na bori ali agatana yaya agatebana bakwa no mugabana nyambega gisesa kurwasi wodi yerigoma igacho ni kiama kya UBA na abantu bachora lakini gisesa na bono no mo debut so kango ora zemina aye birengere bya ombiri byebi nayo gosukume ngane ngakyote getote getinya libagendeka ntu araga ko mubori alibo igobone korengana ni kiama kya UBA na giato mete ekyo United Progressive Alliance na giato meta mangana ko chesi nyomba chubarali ba mochiri ngane yo ba otena barabuo mpari go segeta ose mpari go sire ngane ye egendere anne bali bara asikia mabacho tune kiama kya UBA ba MCA batakire basire nyari by the way maitari bono etubwate chipati berero mpare bale fo ane bale bala against bali batakete nyari ba kusiko nane bale batakete nyari bota kusiko yobono lere to dorena ni kina nani mbara ni kina nani watachukua ubabe mbara bia timu ya ogo support nyari bona atigare kirogia embu yale bachuko babange ababande bawo tanya liva ndesiko bachuko babange kine turachukanya alitukura leo lakini konde kiama kya UBA na the United Progressive Alliance ikote bana kazi haki bawo tena barabo abajumbe baba abarabe msie mpata kiri gosegeta osego siro muswado yo ko mwaka iske badana liugeri badena eyo any member of the UBA who appends this signature to the said motion support the same advocate for the same and vote in favor of the said motion shall be deemed to have breached Article 4.5.1 of the UPA Constitution that shall be wikachiko and asensemo ya discipline. Iwana wikachiko face discipline committee ya UPA. Okay, nere biyarende babeke mirubiri bwenerete asekya mekyo mbanyare gosira omorai hobo nanye bakari mamincha. Ego cha aba MCA twaroche banye nambiri kireke maine ba otengane nambantu bwate igoko ikabu bakarime abo babikyame kyabo andaka onyora bande mbakaroko ekyaga na bale majority ase county ya Nyamira igoko ikabaka bakaburuka ime lakini konengana naye na mneta kire dijigongo mokanirire na igorengana ikyama kirikya wajone dijigongo kanjiri na tosira igokwenda against na nerichigoli ikyama n'abanyamira maybe mbarara magendro mwabana kore ikyama ko bwatu sinabanyamira nakikina yani nere byabarigere richigoli yabo kabisa asikyama babwati ikyama go babwati abanyamira ikyara abanyamira babaite gasi ko ikababwati ikira lakini nyore ikyama nakijya gajore otatege ikyama ngwara gweta na maene lakini ngote ababuka abanyene babwente bikaransi bakwanere ikyama amachikaya iga na kitu bwenete gukora oyo igabono tarakora magendera abanyamira ngo tuite bara magendera batagete na kito ekyama to korenda gose na magendera saba lakini mono Dorcas bali asogere gote bana bali bara asekyama kya UPA mbata keirigo siro muswado konengana banyusire weba ombi bono ntoza gotega mangana ye pati bane tedura tegera mangana ya bana inji banyamira osibono ba ombie bara ombie mangana ye pati bono ngakia konengana harako bae no mwemsi ojore ni kiama kya UBA lakini oroje eitanya libona bwatwa komocha giti na bata magoso giti ekwale kukombie kiama osibono goiterana yaya oyo no yonka ntoitera okay umete ntwekirira obube county ne yeito twensi korumo gavana paka mwana inji ne yeito twensi igo ntonya kwekirira wenga kibono nchene oyo no yonka abe kugongororo mwana ono yo obwejirani ya okoiba omotige ngaki ayo motige no yonka momo kwanira egento bale oteba ngikiri nabo mbale no bomaene boko ruwa ibiringiro byabo baende boikaranse bamoikaranse konyeka gwanchira nengane yiga akoreki barona kibakomogorora bobisi
ese kiama kia ese mekutano je kiama kiabo lakini mbakani abaiga babasira ikiagera abaiga nomba baronki amaine omo ana injo Nyamira taranyora ke obumaine bwaye amagendero nabo ento konyora lakini omuntu na somete ko shoni ye kiama kia na somete lakini ote kimba mori ne birenkorwe ebirengereri byaye mbamo finya aba motige erwe birengere byaye na kiyaya konyo mo amaine entu agochoreta amaine na ye kiamikine gito lakini bono konye tori ukora ndi n'abana nje bakora ntuntu bwati kubwa imbe baba bekira okubura kwa ma arari onye gitari osakubura kwejibara ndiko kotene ekyam okay nakingo tena ki abaiga mbabwenete kurigiriria tichikiriria abase kyama tiba basako ko ligiriria kyama mono batiga abanyamira bakumia baise kurigiriria ba mwaka isiko gosemba mogorora asachire bobe bamotebi igote ko babuya lakini mwanjumorere korengana ne kiama kia United Progressive Alliance yo giate brina ya kero kyomosima moye ne olibuna bali bande bonse bajorede ne kiama kyo barabe bagosira omuswado ibo kumwaka nyalibo isiko nigo baraende maminja ne kiama abo bonse nigo batakire kogenda ase disciplinary committee ose membership yawe be terminated yekere membership yo mwemusie eko terminated igo meaning ina mwemusie ingo siriare kero ekiagera ekiama kia UB akikiama jorede agasoa ebunge iyo nabo yarenge gari ya mwegeti osasigete yekero kwa pado ni gari yeye eita oiri egari nande bete koirania gose amangana makongwabe okorengana na chako bagaka oyore secretary general bwe kiama kia IUBA bato metoroboto nyumba chuburali hoteana ababons abara suspended gose batakire bagenda se disciplinary action gorbata kaneli chikoria ekiamegyo gose ekende ebe termination of party membership bono tigatokanye torena bali barasi kiama kia UB lakini omosimama bwe kiama kia UB gwikaboniga wamesema ya kwamba wao hawahusiki kamwe na mswada wa kutaka kumungatua ama murakani omugabana bwe county Nyamira nere Amos Nyaribo tigatokanye ngiro chokorekana litukuria lero ekerobono abakonyi na bali ba UB buna konye baroro bagosire nganeye baisiko ke yumubaro mwete tubata ba MC 34 igo baisiko ke yumubaro baisiko tena ya yendori goitera itakwaje kisesa baro kama notusikiese na bawo tute igoroche Brighton nga chinguru chironga chitambe chinchi chikokya obvious baisokire oika chike kiagera una bayubie barengo nande mwete unaboko nyago kia monto ko chenjare birengere fore gorengana muna inje nande buna monto ko ruge sima ward karbono ko Gusii nindo jina igentegra bokera bank ekiana bono jina ba msi bande barba bwate secretary na bana kira bank etwara chinguru by the bini birengere biane asan individual bita usikana dina Ndizi TV ende aso na bono buna una photo ko ruge myage lakini ndio gorengana muna yubie ya tebirena ambago idira igolende na tutaona itakuwa namna choba sore na Nyamira utatuambia mambo iko namna gani ngakie mirobiriro metera kwa nyora Nyamira mbarai lakini watatuambia ntoka na senza mechi SMS kwa check ya sinini asimambi ya aboniga asimambi ya aboniga tore namba ibaroro mjire cha tumirwa bu nataka ngenda sijiri chu mitandao ndore mbara bali batumire SMS yabo lakini tutaweza soma hizo Okay, tatu medireta. Morning my team Ensakia. Leo naona mko jonjo sana. I'm expecting a lady balancing. Okay, ine ya igoro. Morning team Ensakia. Congratulations kwa mgeni, asante. Feeling most welcome to the platform. Emambiengia nyasaya tuanchire tuarodi tukuriya. A wonderful Tuesday indeed Korwa Nyankongo Junction getting you louder and clear. Asante sana. Inge miso motango ro assemeri ya Nyankongo ala setimu ile kuna team hapa na koso. Inge miso motangi. Okay, wakire bya maigata to amaigata to tekire. Nyasaya no muyakira butambikira obutuko Obutambe no muyari tangani kabisa Morgan Dorcas karibu asante sana Brighton na Joshua basani abakoro hongera kwa kazi nzuri obolemereria kwa kazi nzuri no obolemereria mwabere mukolemereria ezibega tukifumilia arogo Chris arogo Chris korwa bogisero raganga kama kawa tugendere bosio with purpose self discipline has made us rich where we are. Good day and God bless you too. Thank you sana arogo Chris korwa sinema raganga kero kwene kina uko ndani ya nyumba
Okay, tukaenda Motosa Henry Ayora from Wogita. Siku njema kwa Daniel Bosire, Elder William Mwekenya, Pastor Gilbert Onyango, Elder Samuel Onyego, Elder John Obiri na walimu wote wa Gileo pia Wakristo wa Nyamage wote. Safi kabisa yo nere sign ya Nyora sa unajua SMS yejo wana ejinde njiro motu tukiendelea kabisa sitakuwa nimede na sign ya Nyora nimetolinge misoi motangi mede SMS amali kabongo jali mede koro hata utaona hii handwriting ni ya nani hata ukiaje SMS utajua handwriting ni ya nani mbiamano Christian Rogo mbiamano kimsoi motangi mbiamano sign ya Nyora wengine watatuma hapo najua kwamba Charles Monali na ndio kombozi abane kutuma bara babo beti kurukia mwasi nimede baba bigai koro jisema jirijanyosia watatuma abango tumabarabu asema bia ngende tuma wethera se namba ira siskini yegora nganjire ngenda sense ya Facebook ngando Dorcas ogega na Juliet oyena abana share na Bildad Korwa Nyansonge stage niko ndani mbekere sasa hiyo ni Friday Nicholas Ogega itakuwa Friday Judy ile anasema ya kwamba good morning #team Ensakia welcome Dorcas kwa studio anakukaribisha sana huyu ni Judy Hill anasema ya kwamba karibu ndani Nicholas Ogega tena karibu Nicholas Ogega sasa amesema kuna sisi Korwa Nyansonge stage nere Evangelist Nicholas Ogega na Juliet Oye na banashe na Bildad Korwa Nyansonge stage mbegere tena amesema wekea unyimbo Nicholas Ogega nimekuwa nikikwambia kwamba omatere tukubeka on Friday next week tume SMS yako sitaisoma unajua masharti na sheria na masharti lazima izingatiwe mambo ni mangapi mambo ni matatu sisi tunakwambia entertainment education na kuinform tutaka dina atuanya kwa teba ni aki Nicholas siku ya Friday tutumie ujumbe yoko sababu tera leo ndio nimeongea mara ya mwisho sasa Dorcas sasa unajua sheria na masharti zingatiwe ikiagara leo na opportunity totebinga opportunity roje Nicholas by the way tumekuuliza Nyamira ero mugavana kwa na barege ikaro naande tu matera tari mo naande tu aode na Kisii ngukwa na bari goro ya state of Kisii county mugabana ngurwaro bono ninga yo atera gokuruera asinzaki bono mami amatera asinzaki etokubeka on Friday Nicholas najua kwamba umenisikiza kabisa bwana Victor Mondo nera anyigwa akaja kutumia SMS leo sema leo ngakichumaini akioba jana bole sawa Nicholas Ogega najua kwamba umetusikiza kabisa hiyo sawa kabisa Umete kwa katote bimonte na ki leo ni siku ya obochenu maambia ni siku ya jisemi maambiende ni tuko ebwato kendie gari na die gari juma asafi Dorvin Morao na good morning Brighton Joshua na sasa Dorvin kuanzia kesho utakuwa unaandika watatu bwana tura maiga tatu tena good morning Brighton Joshua and my loving parents my children kesho Dorvin utaongeza Dorcas utaongeza Dorcas kwa sababu amechaja ndani ya nyumba my loving parents my children sisters brothers wakiwa Bonchari Liana Bogita na my friends without forgetting fans of this TV who are watching this TV hawa sawa sasa ulikuwa umeandika hapa kabisa asante sana Dolphin nima tena ino monto mongai niko diaspora alia lakini unajua Dolphin alisema ya kwamba hawasema ako wapi hapo hata wabisa bange atutevina tazutevinga yinse kiale ikiara wabisa na abange bali sabi Dolphin our new visitor Dorcas welcome feel at home happy to see you I've been waiting for you so long but God is great you are inside Ensakia now is complete let me thank God for opening our eyes to see another this beautiful morning through him all things are possible I'm inside Ensakia until the end sipanduki hata sekunde moja be blessed and have a nice calm day watu wamekukaribisha Dorcas karibu ndani closing ya kisa good morning team Ensakia tuned in kama kawaida Mandre Kenny show then out then Brighton uwezi tuambia kama uko na mgeni haki watu ni wajoyo sasa Mandre Kenny tena jana tu dance tukasema ya kwamba na omagana Dorcas alianza Ensakia chana si leo lakini Mandere K News zawadi bado tunaenda kusipokea tuenda tujibeka karibu kabisa bwana tutumere keki toko lino ni weekend sawa adana akona sisi salimia mgeni mwambie shabiki mkubwa amemsalimia nikiwa
kutoka Makonge bobas magani monene agote ani disha bigirini nene Mandela K News amekukaribisha sana wadana erene disha bigirini na ndio mwede Mandela K News yobe to mutambua utaona jamte makuni okay lazima kuoga sana Mandela K si wadana K mbona umenisahau tunajua amenichokoza hapa ndena ki egeti watu ni wajoyo lakini nilikuwa nimetangaza lakini sasa digatuko ujoyo itoko yekora tumendagira abia sana Mandela K News disabiki dinene kabisa yobe shopisa sauti nzuri kweli Dorcas na Makori au tena sauti ni tamu kabisa au tena bono imekuwa D and D Brighton Dorcas B and D na J Joshua abia sana au tena sauti nzuri kabisa asante sibak just nikinara. Najua SMS nyingine kesho utakuwa unasoma. Leo nimekuwa nikisoma nikikukaribisha. Pone jinde jinyi mambo utakuwa unasoma na hiyo sauti nzuri ambayo yopesha David na kuna sauti. Unajua sauti nzuri utoa nyoka bangoni. Joshua. Enoch Mojarad, good morning, watching live from Isebania Boda wakire yakima ngoka nelia staff to koranero igasi na bo customers Kenya na customers Tanzania asubuhi njema pamoja na wanafunzi wa Boda Hill Academy asubuhi njema tia bidii kwa masomo bia wedding ya reta yake kima masomo bia wedding ya erete buya adana nyangimbo ya erete. By the way jana ilikuwa harusi ya kukaribisha Dorcas ndani ya mchengo adana nyangimbo ya erete ntu hapa atejibu guest na rulinga stiwarika Joshua utalikuwa upande wangu hapa akinengua viuno kweli kweli Joshua asante sana adana nyangimbo ya erete yoko ali Dorcas me studio Bismarck Mkwade na project Bismarck Mkwakuru Kisii getembe nubia niko na beloved wife Sharon na my son Eugene na my dad ateka mpaka mwisho abara utumire ni message yo karibisha ngio kwa Dorcas ngwata imbi ya mono kabisa tuendelea iko niko ndani kila siku kila siku sasa panduke usipanduke nere tako bataja asumuru bebe shop sada na karibu sana magani as studio and Ndizi TV News Digital yobe shop sada kurujinsa majiri cha nyanguso medere bobasi biasa biasa no yobe shop sada vurongi live nikiwa nyangoso Enoch Makori Bwogi naonde kurwa Mosaraba town Nyamweya ni asubuhi njema asubuhi kwa Mungu na naamsha watoto wangu Mama Helen Nyakoyo na my husband Edwin niko ndani hadi mwisho oyumora Nyamweya ote anu alime yomoro video nara ote ana Mandela K News ndo jira timetingia karo ote ana oyomo kokotio Mandela korobo bas makonge Brighton bwakire tigama iga ane achire mama Nyaboke Mandela na mamake kwamboka magembe kurwa boitangale bobasi nikiambiwa siku njema nara ukobona boarding Dorcas ngayinse magiagoro rago je unatoka wapi sehemu gani huyu ni Mkisii umedenja baba unayatenga babisana bangi ona mimi watu wengi wanajua mimi naolia koromo chiobo songo sekore county ya Kisii umo Gusii Enjo medanta bange wa maite no moria maite Gusii. So unajua mimi natoka Somalia. Since 19 ndio mama ide na njino Somalia. Na wewe kama chiko chance. Unajuanga tunakuanga na nywele ngumu. Aba oria. Ato kiangalia nywele lakini wana oyo no Gusii. Wewe ndime dinga kiata komanya ndime dinga kiata komanya nanga yokorwa lakini ndio bwada machoge ndio bwada babas ndio bwada banjali ndio bwada bagetutu ndio bwada na banyali bali na bagirango mbaro igoboka batia igona bara raimo lakini ndio bwa kinomo Gusii lakini no Gusii nande no Gusii nande igo no Gusii sawa yende ya inseti ni kwa yasoma bado lakini nende ateba na ale bibo lakini nende wono bibo ayo ni baadaye lakini wono indune timu enzaki tuko complete ama igata to nande bono ntua consider the gender atokane kina iko sawa mete bono kora alika ni kuore kabisa kabisa kuna semezi ya moro vale kuna semezi ya SMS nere gotenge ki good morning Brighton and Dorcas tuko pamoja ni Betty nganere Betty yako kuna Betty kurwa sensema ya kiamwasi mmoja kitu tusengi hapo sasa tutakuja kwa bwana Betty mwenye maitho moriko Betty andikange SMS kubwa
Kemso Motangi anaandikanga kubwa kidogo na Kisii Aroga anaandika kubwa kidogo. Halafu Charles Monari yeye ni yote. Itakuja baadaye. Sawa tuendelee. Okay. Good morning Brighton, Joshua and the beautiful lady. Welcome to family of Ndizi TV. Charles Monari kutoka Kikwete Hotel. Have a nice day. God bless you. Asante sana. Sawa, hii Charles Monari kutoka sinema ya Kikwete Suneka. Amesema kutoka sinema ya Suneka amejaja ndani ya nyumba. Mete hapo mandasi no wale ama kwenye nto bangite kwende sabari ina Joshua. Joshua no nyuwete kwenye nto bangite kwa na Joshua tuchukulia mandasi ni chapati ali nengoko. Bono ya bidi na tutakuwa watatu. Charles bono chisanisa tuzuja kuchabu bono kanyago chibeka tayari. Apika nyosia kurujitawa yama nyali bali masala kondani yuni yure mmoja tena watching live John Kimoli. John Kimoli tena B and D. B and D umeteniki. Orangereso meta kwa bana kwa no manye tenki ba kwa ne. Joshua kwa ne nyona. Makoro ne mbona Joshua ne makoro. B and D. B and D and J. Oh, Brighton, Dorcas and Joshua. No jumwa kwa wade. Adena B and D and Joshua. Adena following you and enjoying the show. Thanks for the good job you are doing, educating, informing our people. Be blessed. Mature the uru jara adena watching live Korwanya Chichi secondary school camera. Wodi boge tutu bwa masaba. Adena walimi. Yumuro video. John Kimoli adena the cameras and the sound very clear. Following from Fansha. Joshua. Dendo yakari kubwati gorufasha kabisa atobwati kabisa semambi yabone adebana Joshua tata oyo akire Joshua kibakata na the cameras and the sound very clear wana na yabantu mate sauti yako iko sawa nyororo nini utaiongeza kabisa abantu baiwa utamu ya sauti ni kuongeza kabisa masivyo Joshua na baigo nala adebana Evangelist Saurini Glorious Ensaulini hapa no se sawa adana welcome Dorcas great show asante amekukaribisha sana wote ano wale meyumoro vile David Kimoli adana good morning timu Ensakia karibu Dorcas unajua leo ilikuwa siku yako ya kukaribisha jana ilikuwa ya kukaribisha mashabiki bono na tuende kukaribisha na bali kirekana good morning timu Ensakia karibu Dorcas akao tena swai meyumoro vile ne bikoroto Mengia na fiatu ama mengia na fiatu kabisa mengia naso kabisa bono ne Djibouti ando medene by the way ijina El Nino ne El Niño inatamkwaje El Nino ama El Niño El Nino sawa hiyo tunajua baadaye Karengana mwalimu ne mwete wakonyana Tenesias akikuja ndani ya mjengo ngote biali na oborwaire boto kwanira lazo ni Tenesias tunakuja akikuja saa 1:30 tena oborwaire boto kwanira ni oborega ande na Brighton kwa kwana basa tare atanga Dorcas na hiyo sauti sasa itaenda kwa Mang by Havia na Dorcas kwa kwana igo oborwaire bwe kubwati akimwalimu arenge hiyo Tenesias akikuja utasikia tu nalo tena waendelee mbele huyo Amos ni very sawa sasa yeye anamaanisha nani tena seva sasa nara akalo tena waendelee mbele huyo Amos ni very incompetent sawa nimemsikia au tena seva au tena wagendere bosi ababa msiba tena basuke bosi kabisa au tena Amos is very incompetent au tena incompetent komete karogoro incompetent no bwate kasoro lakini yalibo na tena era taribali na tebe nalibuya lakini bono oyinero legira undugo kwana sawa Dorcas Damaris Okala then welcome Dorcas good morning Brighton amekaribishwa ndani Damaris Okala au tena okwari nikiandike komi karibu sana sawa na ara ogontomera inbox yako bona ngayecha yo mugeniere Brighton wapi kikombe ya mgeni hapo kwa studio kwani wewe umefanya aje itakuja sasa unajua yeye ni mwanadada ndiye atakuwa analeta chai kidogo lakini tutakuwa ngomra mwali antore lakini unajua Dorcas si mgeni sana njeba kana asiora de Dorcas kama yana noma manyibwe binte sana safi wewe out there bana Kennedy Kisemba then good morning watching this morning welcome Dorcas timu Ensakia is complete now Joshua Brighton it's a happy blessed day anasema ya kwamba ni siku ya baraka kabisa ekarobono tori na Dorcas ime yomoroberio opwe Ensakia metera na teno kwali kan kuoka kwa ndora sema magazeti bado tori na liaroro nande tutaenda to juti by the way kiara le no kukaribisha magazeti nani kwa nasoma tole mete to ayaso njimna jina asoma 2 years
I've been in this TV for almost 2 years and some months. Ngoja soma lakini kwa taito ningiarende metena ndentwaro jadina. Serikali ya tene nina bantu bari banje digitaro. Bono si uriona. Badebu na bakanyake. Yono go sebebes. Sabono. Lakini era abana kwa mukani tena gitaro. Lakini yeye magenda ati. Akombazeti. Hata mausaboka sawa nimeruka kabisa. Tena vindri mamanya tena kurunya maya Omoro shop tuned in. Thomas Saboke au there Saboke Thomas from Dagoret South Waitaka Massive Salimia Kemuma. Yeye amesema jina lake la Kisii kabisa. Nimesalimika. Tena Salimia Kemuma gaki nchibagora iga aiba ir community. Tena tusalimie Kemuma. Oyako kuna nera Dorcas Kemuma. Na njira ni rama ya. Ngotumia na viro sana. Ngotumia okay na tatombwate. Lakini na viro tu. Eto na Dorcas Kemuma ya tena karibu sana. Unajua amenikumbusha Kemuma. By the way unajua jina la Kisii mimi unajua langu na pana kidogo. Natumia la babangu. Ana gonya ambao tena watching you live from Muranga. Leo tunagina tena from Karen Nairobi niko ndani sana karibu sana congratulations Brighton konyora ay sasa hiyo Joshua umesoma hiyo SMS hapo chini najua wengine wakiwa ndani hapo wameona lakini acha nisome sasa kuna nini si yeye ndiye ametuma au tena from Karen Nairobi niko ndani sana karibu sana congratulations Brighton konyora akaruma Neliruma. Lakini mashabiki na nyuma wananifurahisha sana. Au tena Kemuma na Karuma. Sawa. Medine tagdusta bwana takorosi hapo. Grace Ongwenyi au tena Brighton and Dorcas morning. Sawa imekuwa complete following up from Kichauri Nyansiongo au tena na no alimi Yumurobedi. Finde imamanyi kurunya maya Omoro shop tuned in. Enoch Onyambu watching you live from Muranga. Sawa Kiran Dennis watching live from Nakuru City. Out there nobody me Murmede. For the factory Dorcas nilina konyora mashabiki yao kuarigania kiandage komita rais. That's the fact. Na kingo ya matembi ya mono. Mbi ya mono kabisa. Ikiagera ndiro konyora na gwachire nyumba gete. Mandu kwana nige kabu. Karwaje nige kabu abantu baje kutubaranya nere so kwa bade jianga kwa bade na amatuko de korarno abireni. Ai waja ne jianga. Toje dina magadi, toje dina mabere. Bono matakara igire maria, by the way ya kwere matakara gwachiro mageni. Lakini waswati mokubori bikabu bibere nere ya okoboko. Ni ndi mobugore dige kabu gete. Bono kara gwachiro mageni. Aido waje ne kabu. Kwa baere una bawe garume te bakora checking gidori kasi yabo bako irana te babo sasokere ose bako bage chukwani pachenje sura yono korana kuna kitu umetuletea kizuri Dorcas sasa umuroberi Ensakia ama tukotora kore emiremo Ndisi TV mbuya sana karibu sana ibono nero Ensakia kabisa kwa Joshua meta kwa na kurwale Joshua amekukaribisha sana kiandage komi asomuroberi Ensakia igoro ndo akwariga netira kinibono wana tuwajagira kabisa ana rende no meta bune mejenda yo bara baadaye Joshua tena no meta mejenda yo bara mugeni njo mwenyeji pona wakati Andoni kama kuna SMS hapo utasoma moja mbili kama hivyo kama hakuna tuende kwa studio tumakwirana asentundende ya kabere taro singo sotora sama kaseti korende lero majuma rini go yale ngena noko sio libono murobeli goroma tento ikaranza na Dorcas goronto wale ngena Steve ali kuna SMS hapo kuna moja na tatama. Good morning Brighton. I'm Enoch Ondari from Chipngombe Ensakia Nyaribo. Erabona kwa tebanga Nyaribo must go. Alituipia bwana Sai kwanza Nyambati angekuwa governor. Wish you all the best. Ona yaba kama ni birengere byaye ya Nyaribo tigasu kumusiko korengane birengere byaye na Nyambati na utakire kwa governor lakini ibikaba bana byabete ibine birengere byaye nero manyete lakini ndene SMS ya dewana korengane birengere byaye Nyaribo tigasu kumusiko Godfrey Ayunga Araka tena kuroboge kanyosio watching you live. Rebecca Bochere Oino watching live kwa Saudia. Good morning baba ya mintu karibu sana maridadi baba watu wamekupea majina mingi baba akaruma mogeni sijui sasa itakuwa namna gani lakini karibu sana. Adena Brighton congrats kwa nyorire omokonyi
nabaganiri Caleb, Joshua na Faith. Pia sana mete nade dena igoro abugete ne nyangi no musubati okabere nkoreta yaya musubati bwensakia. Musubati bwensakia kwene kina moroberi okoche ira senjera ya bene asiga maigata to ene kina no ene karango bono mete ni nkorora nabo okonyora na Dorcas yako jonjo kabisa ene kibuna na ki koba. Asante sana Dorcas tokonda sense meri mutumu kumethera na tukwana mpaka tukore umuroberi oyo to ende sense meri no endi twari kwari kan kabisa abantu bamanyena soya yo sauti sauti nere Aligara zabia alikuwa anaambia watu soya yo sauti nani alikuwa anaongea hiyo oyo ali nere Francis ya tu nere Secretary General na soya yo sauti sasa utakuwa umezoea sauti ya Dorcas ndani ya Ensakia kabisa yango ndako na cha Brighton na chitaka nyenene si amezoea sasa ide sauti ya mimi vya vede lakini wane vya vede njirinde lakini tubone vitu mbede mbire instant kabisa bono soya sauti ya Dorcas medra otokia tena sauti nyororo sana nitakuwa na magaye kamera imeokora mangana tenacious yani nitakuwa na mimi nasikia sauti kutoka kando Joshua na begetalia balance team ntubwate ndo ikoraisa Joshua inaitwanga ikoraisa akopeka alio balance kabisa ikona ile bia sana yuni ikoraisa ile ko balance ya Mariogi Trembo akolenga nani yuni yule mmoja tena watching live by the way me tengo te abalena bage boko te verenga kire via kara bantu bamenyete baigwana ini kabisa ama me tutokolensa akenyo arena mere Joshua aria viage nini ore viage atutaenda mbana kito tena bono me to wi etogotanga na bande babwati Dorcas unajua sisi ndio karibu na mijinde yokora hiyo kitu nayo ndio kora babwati yani Joshua masivyo yani ndio karibu na mijinde yokora emejiri ndine za kora toko nande mbago ikera by the way that's the fact na mbago ikera etoko read and others phone ane kitote bana Dorcas umeteni bwata yebiro osebono ntubwata yebiro ikiara you are bat and bashal ya Ensakia ntubwata yebiro nakitote iro montona tu anjo mobiso aodanga metaka godanga lo wakure Ekine kada jeba. Nande gentongere. Tota mo bisa ta kiriko bamayo. Oranga kyoko seni gojiaria nalia kora. Gento kiro kwa. Rakibo no nende. Squeeze no maito mo bisa ningo. Tokumanya mo bisa. Tamo bisa na bokumanya. Na bokumanya mo bisa. Aba bisa babira abang. Papa yo taka giritingo na bokumanya mo bisa na ro. Na bokumanya na ro. Mede mo bisa kero monta ko mo bisa Dorcas tokumanya. Patinga kinere goika. Ekero no ne bibirango debera alia fasina ne birina ekero kwatigire omosunte liba omosunto ire libaga nabo mubisako Judas tali yalenge Judas ya moru Yesu because barenge tweru omoikon aboro so apita aboro so asemo ntogete lakini bono Judas aganjero omoikon so asemo okamora igekero libaga lya so irmeti nimba mosanio Ensakia Joshua twanjire omoika getosoe ando meto megera moko Misiri ando origirate mete abantu bale Judas baguba origirate why I did this baba to moiko mobebwo ekwengenta osomoika getomo why I did this most of the people ngo origirate but even Samson na origirate na why I ngaju seti derida engina korete madaba mabona murabali bamwabo Joseph yeah Baigetiba nkikusetwa kore. By the way, kesho unikumbushe si tu unikumbuka ni Mungu anakumbuka watu. Unikumbushe maambia saa yebiro onginyori to ngotebi to some kitabu ya Joseph na gesometa and I think na gesometa no na sikonyore kwa igwede na kwa igwede ekero Joseph bakara ko batebi na injemba muromino walishtuka sawa hiyo kesho nitakwambia katika ayebiro toira sasa moyo mutumoko tokwena tomaye kwenda sense meende ya magazeti ya karabano daktari meto isiro kwa swatu like 15 daktari aso by the way toira sasa moyo mutumoko Dorcas okay umwancho morigeria mbuyamono kekima asoko bana intu asekeke egeke tosuka tigaturanywa macha kigaturamira mate alafu tokoirana tomanya kwirana omugeni itu Oseto atokirane tokara guchakira magazeti alafu tumanya kwaregania omugeni itu asegekegeke igoto basa gusuka omutumo konturi kwenda atambe ne daika ya moyoka tumera mate tumaye kuirana tosuka Ndizi TV obwansu obwo Gusii
Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omwancho moligereria nabere ngogotebia nga obolemi nobunda naboigo obolemi nesiro asogokinia uchumi orogongo rwa Gusii naboigo ase ense ya Kenya omorobere bobolemi nobunda nobego gochira ense ya mone nusu ya magoroba goika chinsa ibere nenusu cha magoroba ase litukulia Jumanne botambe ase dabengo koletera amangana mange igoro yobolemi gati yabo obolemi bwetu gobunurigeti mega ya negaiga naboigo nimbengo koletera obolemi bimeli ao gati yabo obolemi bonde obo ao astora betogotara imena isiko yorogongo rwa Gusii ase boigonda bengo batebya ng'abalemi abasaye bolemi mboli bochabu nainde obolemi nigo boli chibesa igoto base gosuka obe gukumbwa ati botambeli tukolia Jumanne otali gosuka chinsa ensa ya mone nusu goika chinsa ibere nenusu cha magoroba. Oktoberfest Boda Boda Express Counter chiduka cha Uhuru Superstores Limited niguchire no mukoko gukorentera Boda Boda Express Counter yerengia bwanko na bwige kuruwa bukori uya uchiasi chi customer chabo bono onyaje no mogendio Boda Boda gendie pigipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo tinyo yu 10 uchakireta licheyemo wikajita licheme rongeta tuneyemo yugure kende gionsi wetera si counter na konyore biegwa au biabusa na buigo reflector jacket rebranded genda ngwika siduka ya JM Towers Boda Boda Express Counter oveye nigera horo ngwikisto kiroro ya alire. Terms and conditions apply. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices, all your money back. Karibu nyumbani. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kugiye bintu byose biriyo kolere merimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko mbabwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer naboigo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gosua Kisii, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwanchu muliriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomo Gusii enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijuma cyo Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yaito to make sure tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokorwa na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukuna herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bwomo Gusii. Mbuya mwana mwanju muri Ndizi TV kero chorete kuriria Ndizi TV nero bwansuma Gusii na ande kero chorete kuriria muroberi bwensakia neno yogo sio ritkuriao sikira ritkuria Jumatatu ritkuria Ijumaa udarisa 12 chamambi mpaka chinsa isato chakira ritkurigo bwate tariki tosuke yero bono tura maigate tu kabisa atokone kuna ebintu byako chire malidadi bono twakora sesemeri yogo sio bado turakora watu watakuwa wanaendelea kutuma SMS au tutakuwa tunasoma kero ja suira studio nduga situno kusoma asenjera ya abene asemambi ya abone kunito tatakwira sesebe ya magazeti Dorcas tarana sesebe ya magazeti tukegoro naroje narakora kandi Gusii generally twaroje korwa sesemo ya emesa iyi gutoka bobasia bomachoge borabu barote iguru ya maji amacha ni gacha tukune serikali yenkoro kare ya gero yalenge mugabana we county umukuru Elvis Msimani bakaigora maji asenze megoro kuna omoso bwa ali emesa amacha yo akora matuko amake kurwabu is almost 4 years. Bakawon. By the way, kono kita sabu na jino njinga tayana na chete ronji ya majai. Gakumina oho mesa na bono bantu mbabu ati maji. Imanya abana bakuru asigete bakwenda 4 kilometers go ya maji Dorcas. Abana be primary. Lakini nalo jumu wasiri bwa maji asi county ya Kisii na area bwa na tebete wasiri bwa maji natural resources climate na energy ne bintu binde na tebete na bwameshikilio jambo bachikugora manganayo manya ndebe guru abana bakwanda tambe sana majita yonanda arege tunu iko bano ni elina serikali ya county ya Kisii Simbarati na bawo kuri ngane iyo lakini because talilia ikiagera erembo naso balino mwako ababandroje na bdora na bako majua bali ba 2019
Ekena roche abamenye benseme yemesa bakukwana amaine mbalinge noburugete okora nga bachandikire sana bachandi emyaka yene ne mingi sana anene skuru ya monero igruku emesa secondary yadagiro ambage boarding lakini boarding ya bad scrub because majitai meda margin session na ndo mede na mondomani na bako na siku mbili igakara majao akongete lakini nibando skuru ne yabasubadire ndoje ngi abana bako Pekunya kana no nyene ndagera tekunyara korose kagira mete akine kekogira abantu atume amachando nsomete amaroire na ndaba bwata ndoje no county commissioner wa county ya Kisii nere anaitwa nani anaitwa mo county commissioner wa county ya Kisii Toma Nchere ndwaro jene getari sensemo ya huduma center katebana kyobo kole boenda de serikali ngere ko bekimero video ya huduma center ko improve sectors ya je huduma center ralia bamenyi be county ya Kisii na bara bwene asoko konyeka konya services chingi ya se county ya Kisii anene gora mangana ita mayedi gamurigete county Nyamira asaba saiba kwanete abantu bejikanisa bagakwana nabagaka bagakwana igoro asensemo ya amangana aberatatu asensemo ya siasa yendete gotindeka gotindia ose go gendra go se comentekana ase county ya Nyamira abuno tinara arenga sensemi kuri tata sensemi magasita simambia boniga asere tukoya tuko yakora sensemo yuko ya chuta tu tutachutia ni toko ya chutitia tuwetera tu lakini mambo tutakuwa tunaenda ndani kabisa ekrobono nje kila ngoji ko tware gaseti yane ya the standard utakuwa unakuwa na gaseti gani madam Nchenda chiwancha wasome gazeti ya Daily Nation inaenda awe kunkuba manya kira lituko mambi gusekira mambi ya kire mambi igo majumere ibona njina bengote bana mbimo de ngware ne asika seti yane ya standard na watanki mwancho morigere de ngware ne asista gazeti yane ya Daily Nation sana bano majumere ndi stibete tumure kreator na ali robota asika seti tukula lero anegromba de gazeti ya the standard ase beche ntangana kabisa igondo jina save us from salary shame ndio jena sivo sound ne wakarkobona ga kitokonye koru somo sara bobo soku baadena bakarkobol the Public Service Commission ina meranda mbarosti gochia national dialogue team ni gobana ba bolirie bakonywe koikirania ekerobadena mosara dogo ni gore bobo soku igesire bieto ni goja kero bobo soku sa na no magaga ta kwero kumonginoe na no mongina ta kwero kumugaga gobana bakubona kitokonye koru mesara yobo soku buonsibo savants bakargo kwana anekroba ikerete se ekiombekeriye dialogue team go national dialogue team yekorawa ne na Karonso Musyoka muraibe kiama kyawaiba kolende orale asensemo yo mobasi miro moja kimani chungwa ngurwase obomo bwa Kenya kwanza usasa serikali kabanda to kwana chingwa na sensemeli ya bombas batana butu abere entolikire lakini kende ngiyo toroje to kuiraka abuna bakori mirimo oba serikali bakarego kwana aboigo ayo na ale asebechi entangani egaseti ne ya the standard Gashawo scale Mount Kenya ni gondo jena omurai ni omokonyi bomurai bwense katika shawa emirobiri yagendete kobeka asensemeli ya Mount Kenya ni yagendete kokosa kabisa abandi badana ngakikalega lakini era badana ni yagendete kobeka economic profit as a region kubatikana na region ikonyo yara fesire mangana emechando kone ni badana ni yagendete kobeka emirobiri ya bene asensemeyo ya Mount Kenya. By the way, Dorcas karoto gola ligiri kaseti yane nimeona kwamba umurai mokonyi umurai bwense amefocus sana Mount Kenya ino akorwa abarai bande to focus to the western msari mdavad naga sine kole to na Moses Wetangura mbande ta kobeko isikwenda coast Amazon King mbande ta koranga ki baokonya intusi moyo bono na into takiri go tokonya na maenele na kwa bodi tinda la gusimura yondo gotanga ki tigango tobeke namo tobeke omoyeshimiwa osoro ninchu omoyeshimiwa governor ninchu tobeka namo mana roche ngana idanye roche gali western Wetangula na Mudavadi babiri bakolega siamo lakini weekend yaeta bachie tororo baka kwana n'abarai bonsi bakarangira ng'abarai bonsi bari
omolengo wa Azimio na Kenya Kwanza bakakwanira bonsi aso obomo babo ento gotenga togenderane togendereri aseri bwairimo toenda aseri bwairimo mnomo na abantu ba western bona intu na kaiga Gusii lakini gotenga nturanyora turarondo gotenga ki ayenchuga na inchu bakore kyame kyao na kyama kyane ninchu togenda aseri bwairimo ntumana nturanyora ni noro chondo ra njage process yi kanya gachi moto koire moto Joshua tutaanza hiyo process mo senator wa county ya Sinigishu nere Jackson Mandago nigaoji komera na aba witness 202 bari baje kwanda igoro scholarship deal eli yanyardege koba no bokorekano eli abana batagere kwenda sense ya Finland atenda kukutana nao bakwane alibamanyete kana to endete gono jina aba governors seek cover against impeachment bona aba governor bagare koligi ege tuberero kigira chukuba konya ekero bako goseru wakwa isiko na aba MCA korwa sechi county au nilo jina United States Speaker faces outers over bill nilo jina United Speaker nigo akariko mochigwa igoro yamangana ye bill gete ya so asense meyo ya America will man you stand and be counted yani sense meri chigosoli ni wargo bona ine timu yebireche bali ine roman you man you go the Red Devils ne chigotene na kogendra ebarwe ose ni gama kali aye akare gokea kabisa ase ense ya ito ya Kenya ayundo jina aramurekeire ase bechin tangani yega seti ya The Standard machumuliria yobono na rayuna go chuteri kindanyo li bagana banda igore imera kindende ona tia na Dorcas sala tena le kurwa sense meli ya Daily Nation machumuliga to so sense mo ya Daily Nation ndo chitingana li mwamu kegi maisikali gotenga ki igore ya travel Ruto stops party for joyriders ntwaro chena awa gose na goteba that they were used to traveling first class, diving in swanky hotels and getting generous allowances for their shopping, and many state officers of civil servants will often fight for the part of delegation heading out of the country. But all this will now come to an end after President William Ruto issued a new directive suspending non-essential travel while limiting delegation size, including for the presidency, and trimming travel budgets. Will the president succeed in this time around? Tuarutina ama ende bono ba biri bako punguze rugose ba so ide kolenga ki ogotaro kukoito isiko iganaku na koko gara chiba singe chaita gose chaenda to a waste gose tali gutumeka buya bono ntoro chomora iwense orocho tenga bono amangana yo gotara aba waziri mo gotara batano isiko limo atago ono ngo cyale ko punguza abantu bono bawo chigotara kwanye koko genda mo CS okwenda ayibika toliko mokinga mo CS oyimokina mwao na ba PS bao na ba CS bao mogenda so kwa anena sigositi ya The Nation ni porque dena joyriders abantu bali dena togende bono nerina kwa gojia sibali ba konye ba swasi tabatakiri bono nerina serikali yabikire miroberi yogo chigokanya bali konye ba gotara yani munda da tutare tu osikwa bugoli no yene girlfriend boyfriend bono ba kanyirwe yokorenga na serikali ningete tukosema igo konye ya maine igo bari ya sinki chibesa chiyesere cyabana inji bagotumeka bube ekegero ko genda kwa enda first class kwa uri bagari nene oigwete shopping ba okoreru kiregento chibasi chinyinge sana igomba tete ngakonyo mo CS gako genda abantu bande ko robisiyu mbali ko genda akora agenda nanda amanya gosha kose yani bako limit chinamba chiri cy'abantu bako genda isiko korwa serikali ase ribo elimo bako limit elinde bachigokora go save nabo igo ase enga seteyu tokorigeri ngake almost badi ani waiguru yori nero mo nyakirugo wase the council go sase committee ya governor awatenga review impeachment law waiguru urges after winning another term as a COG boss yoro chumya bona win tia se chikure chibagete asibuna governor ko choro mo nyakirugo bo yoko batenenera waiguru niga abwete kero gekyo ono batete ko kurigiri chiko
ichikoligo chikorigereria as engane elio igwete ngabona igwete chirumasi kusingo igwete ngamangana kwenye ngana ki batanga mbagwa kusiko kuro okuba amangana kwenye gwete nga mugavana yaribo nabwente wa kusiko oyo Kawira Mwangaza Umeru nabwente wa kasiko bono ngo chikorigereria bale go singo chikobeka bale engana ngaki ekera tugo chikwa kwa isiko inki mero bole bwente kubwati kugocha weche igomba chikobeka richi korigo chiko kubaigerera tutebere chukubaigerera igoryo wakwa isiko ase omo governor anene batete korigirichi korigo chukubatanga umete tware ba kwana na batete korigirichi korigo batanga na aba MCA mbago beke motion yogo imbichi iko bano bago chukubaigerera begerere batete kobeka richi korire begerere osenzukira atange bali batete kobeka emotion yogo akaba governor isiko okay nande engana yende hasinga zete yego tenga 42 billion Kenyan shillings. Staff pensions held up by employers, saying regulator. Chone chibesa chisekeire chabantu bali ba retire batarakanu. Mete pensioni no wate pensioni go kunya go yakanira. Abantu beserekali mbabwate. Igo mbara chisekeire bataranyara kwa egwa. Ino muntu ori okorigeria mangana yo gatenga kichibesa chisekeire we kabani gam 42 billion staff bataranya kwa hiyo igana abantu abangisiko wega batarakano ebesa yabo nane nanto kwenda asense moyende batanga bomber stock in limbo as KK Kenya Kwanza and Azimio skip hearing igobono ase enseme yu ya bombers ukora chinkwana nchiri burunge batana chinkwana chare maire ase ya bombers of Kenya bypass and talks kubwatikana na Azimio nigo kare kwetanga ke kurwa ase bikarebyo anne gore karo torje bikarembia gendrete no abande bakare kumusake ntorje bagabana mpaigetalia anne karo bari gukana na mbatageti mangana yichi county command no je mugabana ku county ya Makweni nere kitura mtra kironzo junior alifika tena tari lazima moment county jiro koraje mbawa ajira nyo jibes chisaine naroje no mugabana the youngest governor litari ali achiralia nere na bate betal sang and somebody sang ne nalengalia bakakana igobono kora limbo yani abantu bari bategete kore mani chinkwane chu nandoro che tokorigereria se chinkwane chu cha bombers ose bypass and talks nigo etwarore weekend ya eta abarai bari chinsemo amanene onere nganere Kalonzo Musyoka oyorenge former deputy president niga tetenga abantu former vice president yes deputy vice taigete gerenge vice president niga tetenga tigaba chinkwane chiribaga igo manyene ngaki abantu mbale bakole mali chinkwane chimbale batatageti ko chigendere anda sense mo yeserekali bagotenga ki nchikwane chinchibwati Bonito bonde njibwana tiko genderera igo kora kanga lingana ndiro likale gozuya sana ase chinkwana ekarto ndete igo akorangana chinkwana njira ojibate opodite asa ni individual bono ekaro asa na Kenyan chibato bodite korangana nende chinkwana chiri chibato bodito sana kukoriria metinye bere guseta to ya etire ama ene konya Kenya ya chire bobe konya chire bogeka konya ya chabogo ire lakini kaba begete chinkwana chiri ama ene ndo chingobo tweru wachire amangana asoire ko babuya ndire buya chikenderera nendo chenga matunda na chikoba amaya chisiko genderera iga amatunda na amaya ngitiga ga je comment yani kiana wana ina contrary to your opinion I say they may have it sasa lakini ndio tokanye toro na kiyo chikobara kindi gente ke bengena baliba kaliba kwa nande basoka na kiyo je kiaba shida sinini kardo kwa na vice president na deputy president by then Jumedero mwana siasa by faju no anjo na mai de bas egara tu abade vice president na boko buta ikende ons aboko rebo songo kwa de bona bone gasia kwa ya kwere ikiara by 10 vice president ya rengi appointee yomo raibwens but bone ga deputy president 50-50 no na deputy governor 50-50 ne abana ngaki igo kero boraibo 50-50 mnajona ke samina nyaribo 50-50 Enengeyo na ya na serikali 50-50 na bere ekosune ya 2010
lakini jibona ngamaji korana sometimes buno bo deputy governor according na nje according na nje mbogo atimana yembo sukani tonto bali because ndi kwa wete mo deputy mo deputy Gusii county ndi kwa mo wete nkale sana na nderita ele ngakina mo wete ngakyomo njiroro mo dingo swali ngakina mo wete no ngakyomo governor ale kotema kumo como te ya yani naye bata gochana kokole gasi aba deputy mbarengo maite mbete mpayo ntoba maite okay kudigere mo deputy nje komanya no meru akalikolera bino osugumi oiki ani otembire kubeka magana buya akire magana kwenda unategete mo deputy Kisumbu eto osiaya bana eto amaye sari kero kyago retu 1 million and bande we don't know them bono dende badungu abanta bange bamaiti deputies chechi county bamanyeti lakini ebesango soere na nto babolinga ki ko seto ento babolinga bono asa deputy nkikwala ntire asega ega serikali ye county magendro ki wakolera abantu kusengi kwa initiative kera magavana na RCO ye county ne deputy sio inkia konyire umugabana. Okay, atara so kidore nkia akorire ndo wate abuna ndo aba bono for example maite ngakono kiso ngira modena muwe ose na kimogo ke kwa na muwe na haki yake umpe Joshua na roke maite kwa Joshua bono ngana nire ya soka se county ya Kisii Madumba majumere ndo adentro kwa na depo asa magazeti o jakra mai bona alto kwa to modro kabisa sinza ya magazeti lakini ndo kwa kwa ndo adena the state of the Gusii county ngo address where ero Nyamira mangana ro ramalito magavana ibona biro ebinda asa magazeti tukara to kora bikanyake ndo ndo adena for example Nyamira to jakra nyalibo Nyamira nyalibo ngo binyoki wale gisami ndora moiwa o inero kuna Dr. James Ondijo gesami ndora moiwa Doja se county ya Kisii eriste ya sokiwa igoro ya marieta ya bantu 740 bakageire bunanigo bakwegwe bese mamenyane ikikodero koremere mabande bakure abande bari batigire kigazi mo governor agesokia agakwana ni inyumba jubura ya gateona enganeye onde obutirugas itorobere tiga naiga omo senate we county ya Kisii agakwana omo deputy oyo tagere ko deputy sio mugavana amwegerere inenwe na kwanet nere okorkunena mede akokuna Dr. Robert Osare Monda nande mede Kisii tubwate in Kisii and Nyamira tubwate doctor ono ndo maitime ki abwaro ibagarie deputy ndirabe kubene ase omo menyo we abamenye be county so mwana nji kumanyanga ki deputy bwento gotokolera igana twamanya kumwakana bono ntwe tokwakana omonto maybe ogaikaransi to okaraire inki akare gokora bona abuna butubento koligereri nyuma batara meta county echi bako nyakolera komenda tebara arusi amabaga yabuna ya deputy okobangora na negasi omo women repara akoligere nene kubanonya ni deputy juwa maene gokoligereri uno mo women rep ko igore ori okolire igoire gosene chichiro ngwadaro ano oikanga abantu lakini bono amo deputy ere nturaro na maene paka kagera ase ngiyeka tuko bayiwe karbago sugumwaro ngiyeka tuko bayiwe karbago sugumuna bona basugumu no mugabana altu abayu ono gose mugabana yani tobe to mugabana basugumu wa bayi o etekire orosire tiko nyara kolemereria bona ne mo rayo yo magate bangaki andake tosi anyore nga okorushwa kwebiro kwa bagabana ngokageire ko chikuba ko gochangirwa gose ko gosegetwa na ba deputy aba egente kutrame osino bomaine igaba deputy abantu ramanya igasi yaho boronke anyora buna bali chiko igasi nero gigatipa iko because they deputize the governor abenga mwarimu mwanene school deputy karo deputy nani most about then ekare deputy ngong government ingobero bono into to kuborana basiri aba governor baitu boronge bunetake because ba ogirega
Dr. George Onsare Mondanga yale, Dr. James Gesami Kaibali. That's what we are asking because a provision nero arasika. Wakuwapi. Na kingo boy na kironya na emeroberi go samagendra ye county batari gotenga rero nincengo chikuguru moroberi go tukusengo nchiko chakia erinde toranga ke ono mo deputy amaene governor sana bagabana baba mikete man ona buntu wente gukora butuki maide gutokora butuki tena eba migire ande kyar otigo mondo jinguru me dodigo mo deputy no mai jinguru zakiona ago ikaranzera eba migire za tutone yotabwa majo mere yona daktari Denesius Dr. Daktari Joel Mayo metenga nyitu kumara Denesius Dr. Joel Mayo njirari goja ngo swale agatoka ndo makora magana ali alternative medicine atudebina hapo ngagi tuingo kara studio simambia bone njirari goja igoto bwana tu alire biro bya njirari goja is coming, is on the way coming asomoro biri Ensakia bana mambikira yituge Jumanne botambe tuwe kwanda mangana afya ya ito na tugosuka gochibosi omete afya no nengia mete ikafya mingi mete afya mto wakamba kabonia mete no anjosho tako brukani menyanja moinalia na tabwa dia afya rengi najua afya kikonyerende sana mete afya nere ndege nekirikuto kirikolenda as inabwe afya ro ikonyerende ole chwale mete afya no bonda afya no health is wealth. It's wealth, not wealth which is health but the health is wealth. Tokogora amete na boko twara chibesa chonse lakini tokunyakora afya ringia no mete ba tokogora wes digori rigo tokunyara na kitogotena ki temba kwerenda buye gwetanga kurasa marwerari orochingaya ngwetanga tinkunyanya pia sana nindoje engineer Vincent Maina morning Brighton Joshua na Dorcas eju ya was watching live from Bosanza PH Kemuma Neri Ruma kweli aladea kwamba Kemuma Neri Ruma kweli Neri Ruma elia white because unajua Neri Ruma Neri Ruma it's a busy band umeelewa maite kabisa after Noah nera bono rositi ruaki ruaki ekwero obwato bokoro kubo agienga kichoshwe ndege goro kwega rositi mbrega tu nyinge toigo oruaki atari oruaki no bwato oruaki rwa babere rwa teto korosia roje bone ebibirie mogaro ono bwato oruaki no batete korosia jiwe igero monene akaba punish lakini obwato obarositi familia aigasoa na bwata bana ba ali baboshem na bandalia ngona ndugukwana lakini hao teba liruma na lili atume tu finally buno ndao tena Kemuma ni liruma wana ta gwaka mauta liruma ekero liruma lya tum meteke wa borgo ya tum egana ganyola na misoga de intone vinge sana metera de by fajo to bari ke ongor ekero ya tum ke kagena ngeira ni dibana ke ganyola misoga kabisa karara liruma na lili jitumire ikajigoja ne kenyansi Toria jene kenyansi gateba na bono mwaka iskalia na beya beire. Iko meaning embura ya renge na konyatira kamoka iruma ndiare kujana kenyansi. Chosho dene ko ngong yaringe owe na ijala ya kiriet. Abuni jengo vasira liki bibilia bolo. Joshua ndakuruta kibibilia stack tuena kibibilia. Joshua abuno maidere na Teoro jinero nitakuja kuwafunza yeye Kongoro Neriruma lakini yeye amesema ya kwamba Kemuma Neriruma ukweli kabisa watu wametambua kabisa tena Neriruma Edwin Machabe onsarigo korwes Kemuma boraburi ligoma jibungombe no nde imeyumurobelio aba ngaiba bwaderete gose onsarigo begeranya boke Fred Nyandika Mosioma Super Susan Mirambo Gertrude Sabure otuke Joshua Nsongo semina tutengo yali ngombe Kalebra Suguna omugaka ekereja Wotarioba no arime yumurubiri kurwa sense meli ya Nairobi online Charles my siva we bwa aye dimetinga ya minera inade yana kona sis Teresa Kemunda tena bwa kirbre Brighton na Dorcas kurwa Muranga amo na inwe ntegerete mpaka omair bia sana bali baenda koba yumurubiri ba yana wakona sis kabisa bia sana Dorcas watu wamesema kwamba wako na sisi kabisa Kemuma Neriruma sawa asante kigima tigabono tokugenda se engaseti eri
nero eyo kurukunga nero ye Kiswahili Taifa leo ni ya Kenya. Taifa leo nero tutana turarigirire maitero inaandikanga ujumbe ngine msito sana hapo. Inasema ya kwamba ni gani leo? Imeandika nini? Ngana ndo chiri mwamuli bekire moto ali gotenga kanisa la Muhepa Ruto. Kanisa lafanya nini? La Muhepa Ruto. Eyo gotenga Kimani Chungwa. Awafokea wakuu wa kanisa wakiwemo Ole Sapit aliyekuwa kati ya marafiki wa karibu ya Rais Ruto wa kutangazwa mshindi wa kura mwaka jana. Aliyekuwa kati ya marafiki. Wakati wa karibu sana. Rais wakati wa kutangaza mshindi wa kura mwaka jana. Hata Josephat, anaitwa Josephat ama nani? Josephat Ole Sapit. Wanasema ya kwamba ndiye aliomba maombi ya performance huko. Lakini siku hizi anasema ya kwamba ananyorosha serikali na debe serikali na tiga mangana yokolika ukabila kulikirana na kimanyano basis ya ilo uchumi ya chande ense ya Kenya. Anendo bwate Anthony Muelia oine Bishop Widarusia Nyeri na yana kemeanga serikali kabisa medaba aba basta bange bagaba kenga kabara na tuisiko kemea abamba to abese lakini Joseph Ole Sapit na Muelia wamesimama kidete kabisa wamehakikisha kwamba kila kitu iko safi kutebia serikali na wako wapaya. Adan maskofu wa hadhi Ole Sapit na SK na Muheli wa Kikatoliki waliobuka kuwa wembe mkali wa Kenya kwanza. Urembo rotindi sana wa Kenya kwanza. Lakini ndo chenga. Lakini ndo chenga lakini na tatu kwanza ngani ngotenga. Lakini ndo barabumbi ya bali. Barabumba bwati mbate itiko ndeka tenga kibono bono tu oyo igano yo ito tikato tokire mete bawo chabakira abange baokira lakini bono barasokira tenga ya twamige kire abantu bali ko runonyene sadaka bya bono na kitokwa abantu batolerire abantu bachandikire mbuya tiabachimu lakini irabana basani bali aba bono na ngemete sometimes control opinion ningia iraba Ole Sapit nacho ole twikero kinde yonse angikwa natetea wa Kenya lakini bono na ikero na bwate na sana na mwete kero abantu bachodru bande Dorcas bawe kabeba nilibata bwate ina kama mtu anagonga serikali aje igonge ndipo kabisa kanisa la Muhepa Ruto sawa inaere mrekeire Azimio wakataa wito Pomas wawakilishi wa milengo mbili wakosa kufika mbele ya kamati. Azimio akora mbale ba Azimio si wale watu wana tali bali bakora chingwana batimbale bali wafuasi wa Azimio batakirigo ikasensemeyo lakini walikataa. Familia ya mshukiwa wa ugaidi aliyeshikwa Somali ya Chitetea. Hiyo nayo ndio inaendelea kuwaka katika gazeti ya Taifa leo asimambi yaboniga igo enyorere bwesomere ase ubugare asimambi ya aboniga asisemeji nataka na comment nayo ndo chenga wanasema Waiguru ahifadhi kiti Sakaja nje waga Sakaja nero lingi kiroge kinere ngore debut amangana USCOG tumete debut ya NLA lakini Waiguru ameteuliwa tena kwa mwenyekiti wa baraza la magavana ani Waiguru nere nande ojore tukoba alia asensemeyo ya baraza la governors yegrona council of governors yes yara tema arorende bane bare wachore tu birogo ebiri ebana banyakiro mangana hafya mangana agriculture ujoja tutachua baadaye ekroto endrete si umroberio asamatuko arebosi nkero je tokosuka bose tokora na sense mumatuko tumaya daktari ngeje ikire no ikire ebone mogoso anere set matotebina afya ngakitoko nda afya yoma jubire toje to na sense ya Joshua ara tokora bonjeli abirata tugabuna manyete emete ine basu Joshua na maite na kia kwa meroberia kabisa ilinde tokuirena kama daktari amefika watakuwa ndani ya nyumba na Dorcas kama kwa amefika bado tutaendelea kiara intubono kasi yetu ni kuongea kabisa lakini ndio daktari ananiambia kwamba amechaja ndani ya nyumba huyo daktari Joelio
Omayu metena leo to dia ni teria gatato daktari kinata daktari Joel Omayu kurwa Sensemeria Tenacious Hapo Center mete nyagitari nyanganyu kurwaria ose yasuka obokoreri bone yasuka kurwari chogo ekaera Sensemo ya Nyangongo ingia kwera nganyu Sensemo ya Nyango bona no babwatheri bagari nene kabisa nyagitari ire nene kabisa aria ogoiko kwa udumiwa bia kabisa spacious place mete bono baguriri bagari nene makorwo ikiraria Director Adana, my take a roja the Nation Alia, a true the Bravo Nibansurade, I need to go to Wikaraza, machine Yakuriria, Yago, the Vina Curate, you got to do the Minagitari, and Curate. One of the nations in Goja studio. I got to go to Tonora since my young Congo, Roy Giraria, Dactaria Dakuta, and I say you couldn't have done as a medium Mutumoko, Mosinini, Wataruna Dorcas, as a Mambi, Yaboni. Ndizi TV Obwansu Bwumugusi Ndizi TV Obwansu Bwumugusi Nigo bono yakoni kirundekerene Nago kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkino nuku